Dobrodošli, dame i gospođo, prijatelji našeg društva. Drago mi je da smo danas šljapili da se vidimo i nadam se da će ovakva manifestacija biti još više. Glavno zastup za današnji koncert, za današnje proslavljeno srećenje ima kulturno istovršovana, da ne kažem, organizacija, ne piše Bure Burja, kao smo navikli u kontekstu svojega imena da bude stvarno pisani koncert onako kako mi očekujemo. Vama želim da se pridružite našem društvu i svim našim ljudima oko našeg društva Deseti Maksimović. Želim da uživate prijatno i hvala.